Pepa, što to radiš? Perem zub tako da bude čist i lijep kad dođe zubić vila. Pepa ne može dočekati da ode u krevet. Stavila je zubić ispod jastuka za zubić vilu. Laku noć, Pepa i George. Laku noć, mama. Laku noć, tata. Laku noć, mališani moji. George, ja ne idem spavati. Idemo oboje ostati budni cijelu noć da vidimo zubić vilu. Ta zubić vila jako kasni. Zubić vili treba dosta vremena da stigne. Pa gdje je ta zubić vila? Kakva je to buka? Je li to zubić vila? George, čuješ li ti što? O, George. O, tu buku radi George. Bio je jako umoran pa je zaspao. George nije baš dobar u čekanju zubić vile, ali ja jesam. Ja ću ostati budna dok ne dođe zubić vila. I sigurno neću zaspati. Zubić vila je stigla. Ali Pepa je zaspala. Bok, Pepa, želiš li ovaj novčić u zamjenu za zubić? Kakav krasan i čist zubić. Hvala ti, Pepa. Laku noć. Pepa, George, jeste li vidjeli tatine naočale? Ne može ih nigdje naći. Ne, mama. Pepa i George ne znaju gdje su tatine naočale. O, joj. Tata ne može ništa vidjeti bez njih i zato je jako mrzovoljan. Bez svojih naočala tata ne može čitati novine. Ovo je besmisleno. Ništa ne vidim. Netko je zametnuo moje naočale. Sjećaš li se gdje si i zadnji put vidio tata? Kad ih ne nosim, uvijek ih stavim u džep. A sada nisu tamo. Tata, možemo li ti pomoći tražiti naočale? Dobra ideja, Pepa. Ako ih nađemo, tata neće biti tako mrzovoljan. Nisam mrzovoljan. Pepa i George traže tatine naočale. Pepa gleda ispod novina. Ali tatine naočale nisu tamo. O, George traži na televizoru. Ali tatine naočale nisu tamo. idemo tražiti gore u maminu i tatinu sobu. Pepa i George traže u maminoj i tatinoj sobi. George, pazi da nešto ne srušiš. O! To nije smiješno. Pepa gleda ispod jastuka. Ali tatine naočale nisu tamo. O, George gleda u tatine papuče. Ali naočale nisu ni tamo. Dođi, Pepa. papa, djede. Papa, jagodice. Djed pazi na Pepine jagode. Nakon nekoliko dana djed je vidio malenu biljku koja je izrasla. Iz dana u dan biljka raste sve veća i veća. Zatim je jednoga dana djed našao nešto jako posebno. Jagode! Djede, evo nas. Pepa i George opet su se došli igrati. Djede, jesu li mi biljke narasle? Da! Gledaj! I jagode! Hvala ti, djede. Djede, možemo li posaditi nešto drugo? Da! Sad je Georgeov red da izabere.
Ti odaberi, George. Izaberi mrkvu. Djede, mislim da George hoće uzgojiti mrkvu. George, želiš li uzgojiti mrkvu? Ne. Što želiš uzgojiti? George razmišlja što bi mogao uzgojiti. George želi uzgojiti stablo dinosaura. Šašavi, George. Dinosauri ne rastu na stablu. Dinosaur! Moraš raditi što ti kažem. Protrljaj vrh glave i protrljaj trbuh. Dobro, sad je štucanje prestalo. Čini se da Pepin lijek protiv štucanja ne djeluje. George, ti sve krivo radiš. Znam bolji način za prestanak štucanja. Prvo, skočiš gore dolje 3 puta na jednoj nozi. Zatim, mašeš rukama gore dolje i isplaziš jezik. I sad, zatvori oči i okreni se brzo oko sebe 3 puta. Pepin novi lijek također ne djeluje. George i dalje ima štucavicu. Znam, za liječenje štucanja bolestan praščić mora doživjeti šok. George, ja ću te sad uplašiti, ali zapamti, to je samo igra i zaustavit će ti se štucanje. Upamti, to je samo igra, ne plašenje. Pepa, ne smiješ se tako grubo igrati sa Georgeom. On je još mali. Oprosti, mama, samo sam pokušala zaustaviti Georgeovo štucanje. Georgeovo štucanje je prestalo. Djede, zašto su leptiri slični cvijeću? Zato jer dobivaju hranu od cvijeća. Kako? Imaju jako dugačak jezik. Duži nego moj? O, da! Leptirov jezik duži je nego tvoj. Koristi ga tako da njime pije sok iz cvijeta. Wow! Pepa, leptir misli da si ti cvijet. Ja nisam cvijet. Ja sam praščić Pepa. Tako je lijep. I ja želim biti leptir. Pepa se igra kao da je leptir. Ja sam sad leptirić. George se također želi igrati. George, ja sam leptir. Ti moraš biti nešto drugo. Znam. Možeš biti mi goljavi crvić. Vidi, vidi, ja sam leptirić. Ojoj, George ne želi biti crvić, on želi biti leptir. George, kad sam ja bio maleni praščić, volio sam se igrati da sam crvić. Vrlo je lagano biti crvić. Pokazat ću ti kako. Najprije moraš leći na tlo. Onda se moraš migoljiti uokolo. Ja sam migoljavi crvić. Georgeu i djedu jako je zabavno biti maleni crv. Pepa, zadirkuješ li Georgea? Ne za stvarno, mama. Samo ga učim kako uhvatiti loptu. Stvarno? O, znam igru koja će Georgea naučiti kako uhvatiti loptu. Zove se prašić u sredini.
Pepa, ti uzmi loptu i stani tamo, a ti, George, stani tamo. Dobro, morate baciti loptu onom drugom, a ja ću je pokušati uhvatiti. Ja sam praščić u sredini. Mama je praščić u sredini. Uhvati, George. O, promašila sam. George je uhvatio loptu. Hurra! Jako dobro, George. Sad ti baci loptu Pepi. Op, pokušaj ponovno. O, pokušaj ponovo. George ne može baciti loptu pokraj mame. Hajde, George, baci mi loptu. Šašavi, George. Ja to isto mogu. Pepa hoće oponašati Georgea, ali je prevelika pa zapinje. Imam loptu. Pepa, sad je tvoj red da budeš u sredini. George, uhvati. Hurra! Uhvatila sam. George, sad si ti u sredini. George, uhvati. Uhvati loptu, George. George, hvataj. George, hvataj. George ne može pogoditi što je u Pepinoj tajnoj kutiji. Tata čisti sliku. Tata, ovo je moja tajna kutija. Mama mi ju je napravila. Jako je lijepa, Pepa. Što je unutra? To je tajna. George je pokušao pogoditi, ali nije uspio. Mogu li ja pokušati? Da. Jesi li stavila moje naočale unutra? Ne. Naočale su ti na glavi. Zbilja jesu. Šašavi, tatica. Moraš opet probati. Dobro. Jesu li mamine cipele u kutiji? Ne. Iskoristio si sve pokušaje. Pepa obožava tajne. Mama, nitko ne zna što je u mojoj kutiji. O, što je to George dobio? Napravila sam kutiju i za Georgea. I on ju je napunio tajnim stvarima. I samo George zna što je unutra. O, Pepa bi voljela znati što je u Georgeovoj kutiji. to je njegova igračka dinosaur, naravno. Ne. Georgeova igračka dinosaur nije u tajnoj kutiji. Preteško je. Nikad neću pogoditi. Pepa ne voli da joj se nešto taji. Ako pokažeš Georgeu jednu stvar iz svoje kutije, onda on može tebi pokazati jednu iz svoje. Može, ali to moramo učiniti istovremeno. To je dobra ideja. Kad nabrojim do 3, pokažite što je u kutiji. Spremni? Da. 1, 2, 3. George ima bubanj, a Pepa trubu. Oho, divno. Da, zvuči jako lijepo. Pažljivo, tu su velike blatne lokve. Pepa i George vole skakati po blatnim lokvama. Možemo li skakati po lokvama? Molim te. Ne želim da se zaprljate. O, Maknite se, djeco. Molim te, budi oprezan, tatice. Znam što radim. Molim te, budi oprezan. samo još malo, tata. Tata, sigurno si pretežak za tu granu. Glupost! Točno znam koliko sam težak. Eto, Hurra! Tata je oslobodio zmaja. Ojoj, svi su prekriveni blatom. a to je samo blato. Srećom, tata se nije ozlijedio, a zmaj je skinut sa stabla. Mama, sad kad smo blatni, možemo li skakati po lokvama?
Da, mislim da da. Osim toga, ne možemo biti blatniji od ovog. I mislim da će to i onako tata morati oprati. O, Pepa i George vole skakati gore dolje po blatnim lokvama. Mama i tata vole skakati gore dolje po blatnim lokvama. Svi vole skakati po lokvama. Skakanje gore dolje po lokvama mnogo je zabavnije od puštanja zmaja. Mama, možemo li igrati računalnu igricu Sretna gospođica Pile? Možete kasnije igrati Sretnu gospođicu Pile, a sad moram raditi. Mama, možemo li ti mi pomoći u poslu? Ne, Pepa, ne smiješ dirati računalo. Ni ti, George, ne bi smio dirati računalo. Da, George, ne smiješ raditi ovo. Pepa, prestani! Oprosti, mama. Samo sam pokazivala Georgeu što ne smije raditi. Ajoj, računalo se ponaša čudno. Tata! Tata! što je bilo, mama? Tata, možeš li popraviti računalo? Ti popravi računalo, ja ću završiti ručak. Dobro, pokušat ću, ali nisam baš dobar u tim stvarima. O, hvala ti, tata. Tata će popraviti računalo. Možda ako ga samo isključim i onda uključim. Tata je popravio računalo. Hurra, tata! Da, zapravo sam stručnjak za takve stvari. Tata, možemo li igrati računalnu igru Sretna gospođica Pile? Možda trebate pitati mamu. Mama je rekla da možemo poslije. Pa onda u redu. Ali ja ne znam gdje je igrica. Ovo je moj mlađi brat, George. Pozdrav, George. Voljela bih imati mlađeg brata kao George. Stvarno? Bog, ja sam Pazdeni. Je li to dinosaur? To je samo igračka dinosaur. Dinosaur. Sjajno. Dinosaur. Dinosaur. O, zaista strašno. To je sjajno. George je moj brat. On je sjajan. Pepa je ponosna na svog mlađeg brata Georgea. Hoćemo li pokazati Georgeu kako slikamo sliku? George nije baš dobar u slikanju. Pa možda mu ti možeš pomoći. Da, ja dobro slikam. Ja ću mu pokazati kako naslikati cvijet. George, danas ću te naučiti kako naslikati cvijet. Najprije nacrtaš veliki krug. Ne, George, to je kriva boja. Sada crtaš latice cvijeta. George, to je krivi oblik. Sada crtaš stabljiku i lišće. Savršeno. George, sve si krivo napravio. Pepa voli paziti na mlađeg brata Georgea. George, idemo naći još lokvica.
Pepa i George se dobro zabavljaju. Pepa je našla malu lokvu. George je našao veliku lokvu. Gledaj, George, tamo je stvarno velika lokva. George želi prvi skočiti u veliku lokvu. Stani, George. Moram provjeriti je li sigurno za tebe. Dobro, sigurno je. Oprosti, George, to je samo blato. Pepa i George obožavaju skakanje po blatnim lopicama. Hajde, George, idemo pokazati tati. A joj meni. Tata, pogodi što smo radili. Da razmislim. Jeste li gledali televiziju? Ne, tata. Jeste li se upravo kupali? U redu. Priprema, pozor, kreni! Ne puštaj me, tata. Ne brini, držim te. Ide ti jako dobro, Pepa. Drži me, tata. Samo pedaliraj. Pepa vozi bicikl sama, bez pomoćnih kotača. Tata, pustio si me. Ma ti već dugo sama voziš. Stvarno? Zbilja ti ide jako dobro. Zbilja? O, uspjela sam. Pogledajte. Sama vozim bicikl. Deni, Suzi, Tea. Pogledajte, nemam više pomoćne kotače. Gledajte me. Utrkujmo se do bundeve. Pepa, pazi, moja bundeva. Ja ću pobijediti. Pepa nije gledala kuda vozi. Ups. Ojoj, Pepa je zgnječila tatinu bundevu. Oprosti što sam ti zgnječila bundevu, tata. Nije važna bundeva. Samo je važno da si ti dobro. U buduće moraš gledati kuda voziš. Obećajem da hoću, tata. Dobro. Uglavnom, sad kada se bundeva razbila, mogu napraviti pitu. Ja volim pitu od bundeva. A kako je tatina bundeva velika, bit će dovoljno pite za sve nas. Ja pobjeđujem, tata. O, bravo, Pepa. George, George, što se dogodilo? George, jesi li izgubio gospodina dinosaura? George je izgubio gospodina dinosaura. Ne brini, George, već ćemo ga naći. To je posao za detektiva. Tata, što je detektiva? Detektiv je jako važna osoba koja je dobra u pronalaženju stvari. Ja sam dobra u pronalaženju stvari. U redu, Pepa je detektiv. George, ja sam detektiva. I ja ću ti pomoći naći gospodina dinosaura. Možda bi detektiv trebao pitati Georgea neka jednostavna pitanja. George, gdje je gospodin dinosaur? George ne zna gdje je gospodin dinosaur. Detektiv može probati pogoditi gdje bi gospodin dinosaur mogao biti. Ja znam gdje je. George uvijek ima gospodina dinosaura dok se kupa. Pa je gospodin dinosaur u kadi. Gospodin dinosaur nije u kadi. O,
Znam gdje je gospodin dinosaur. George uvijek ima gospodina dinosaura kad navečer ide u krevet. Pa je sigurno tamo. Gospodin dinosaur nije u krevetu. O, Možda bismo trebali pogledati u dvorištu. dvorište. Baš sam ja to htjela reći. Ali gdje je gospodin dinosaur? Ovo izgleda baš kao mjesto za piknik. Hurra! Krasno je biti vani. Trebali bismo malo trčati i vježbati. Ja samo želim jesti, a onda odrijemati. Ne želim baš trčkarati uokolo. Možda bi se tata trebao rekreirati. Trbuh mu je prilično velik. Moj trbuh nije velik. Ali kasnije ću sigurno malo vježbati, čak i ako nitko od vas neće. Idemo jesti. Dobra ideja, mamice. Jako sam gladan. Slasno. Nekako sam baš pospan. Mislila sam da se želiš malo rekreirati. Kasnije. Gledajte, tamo je jezero s patkicama. Mama, možemo li nahraniti patke? Da, možete im dati ostatke ovog kruha. Peppa i George vole hraniti patkice. Mama, mislim da žele još kruha. To je sve što je ostalo. Sigurna sam da im je bilo dosta. Oprosti, gospođo Patko, nemamo više kruha. Patke žele još hrane. Toliko o tatici i njegovom vježbanju. Što? Opet vi patke. Peppa vam je rekla, nema više kruha. George, harmoniku je teško svirati. George, jednako teško kao i moj bubanj. Dobro, George. Oh, Možda je George ipak malo premali za sviranje harmonike. tata, kakvi su još instrumenti u kutiji? Još samo ova truba. Mogu li probati? Moraš vrlo snažno puhnuti. To ne zvuči dobro. To je nemoguće. Mislim da bih ja mogla pokušati. To stvarno ne zvuči dobro. Možda bi trebao probati netko veliki, snažan kao ja. To također ne zvuči dobro. Peppa je u pravu. Nemoguće ju je svirati. Nema veze, tatice. Drži se harmonike. Nju sviraš baš lijepo. Pa da, sviram baš lijepo, ako i ja mogu reći. A ja ću svirati violinu. A ja ću svirati bubanj. Mama svira violinu. Tata svira harmoniku. Peppa svira bubanj. A koji će instrument George svirati? George je puhnuo u trubu. Mama nije mogla svirati trubu, ni tata je nije mogao svirati, čak ni ja nisam uspjela. Ali George može.